Živijo kar naprej. Kar naprej, kar... Ja. Živijo, a že lahko rečem dobro jutro? Za nas je dobro zdele. Ja, dober petek. Dober ta trenutek. Lepo, da ste prišli. Kdo je naredil salto nazaj? Aha, bravo. Bravo. Se pravi, kakor vidim, zdaj je dva fanta pa eno dekle. Zdravljen, živijo. Živijo. Škoda, ker niste zmagali. Tudi mi se strinjamo. Kaj delate ob tej čudni uri tukaj? Pa mi smo ponovadi šampioni noči, tako da nismo se sprehajali, mi pa smo vas videli. Lepo. Se pravi, ja, se v bistvu vi morate v bistvu hoditi okrog po temi, če hočete, da pridejo lučke do izraza. Kakšne vse lučke pa imate? Ja, lej, rdeča, ne? Ja, potem? Pol je zelena, modra, rumena, magenta, pa imaš pa tlele še belo, pa cijan, kjer ti najboljša. Lahko si zbereš. In to se prav moraš od glavo premikati, če hočeš, da se to pržge. To je vse vodeno prek računalnika. To je novoletna jelko, če Ok, to je plesna skupina, ki ste videli na Talentih. Očitno imajo res velik strah pred tem, da jih bo kdo po noč povozil, zato takole hodijo oblečeni, ne. Sploh v decembru, ki kakšnega kuhančka preveč spijete, je boljš takole iti domov. Sam, če je s to modro preveč utripate, kdo se ustavil, ko misli, da je policija, ne? Ja. Kdaj ste ugotovili, da bi bili rajš rojeni kot kresničke? Kdaj je bilo to? Mislim, da je v bistvu ideja pa šla enkrat, ko smo bili v takih časov pri nekomu doma, so crkljne lučke v bistvu od smrekce. Ja? In pa smo rekli, kaj če bi to mi združili nekako... Pa oblekali? Oblekali nase in pol iz tam so začeli prvi prototipi padati. In pa je 4 leta razvoja do tega, ko do tega. Izgledamo, ja, tako fajn. Fajn. A se vas da ne, da tudi koga, kdaj greste prestrašiti ali pa kaj? Najed se nas seveda da, strašili ljudje še nismo, ne, danes se bomo teje malo presenetili pa zbudilno, ampak ja, tudi budilka bi lahko bili, če hočeš. Tudi budilka bi lahko bili. Ne vem, za koga bi naročil tako budilko. Zoki pride po dnev. Tako da te lučke, pa on se sploh več ne boji, tudi če žmiga, kakorkoli žmiga, njemu je on že navajen. Čakamo še na Brnik ponudbo, da nam da dobro za okriznih razmere, za pristajanje letal. Smo tudi že po Ljubljani, malo pred Talenti smo bili semafor, veš, zelena luč, greš, rdeče luč, ne greš, pride Murja, utripaš modro pa laufaš. Kje ste imeli do zdaj najtežji nastop? Jaz bi kar rekel, to je finalni Talenti. Finalni Talenti. Definitivno, drlinsko, procent poškodbe, vse, kar se je dogajalo v tej točki, je bil definitivno najvišji. In je bilo najtežji. In tudi to ni bilo na koncu dovolj. Ja, dobro, ampak mislim, za nas mi smo dosegali... A te prime, da bi una dva mulca, da bi ima sprašal riti? Ne. Wild art. Mislim, glede na to, da sta rdeče, ričeta. Ja, ima, da, kazni. Ja, the best. Je nič, hvala vam lepa za obisk, lepo vas je videti, da tako žmigate. Dokdaj pa boste z nami? Pa, ne vem. Za večne čase. A bi nam še kaj zaplesalo v studio, dam kakšno musko? Darja bi malo za freestyle. Veš, da bi lahko, ne? Ok. Ja, jaz tam lahko, recimo, kjero pesem bi pa lahko dal? A dam Train, Shake Up Christmas, poznate? Pa bomo že najdeli, mislim, bomo že. Lahko dam pa tudi Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, ko ste ravno novoletne jelke. Jaz sem samo akrobat, pa da samo salte. Ti si samo akrobat, pa sam salte delaš. Ja, malo več placa, razen če odpremo vhodna vrata, da si zame zalet, pa tak, pa leti noter. Ok, dajmo provat potem na Train. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's dissemble it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake up the happiness, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake
east and the west, and maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. I know you're out there. I hear your reindeer. I see the snow where your boots have been. I'm gonna show them so they will know then their love will grow and they believe again. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. It's Christmas time. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ho, ho, shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. It's Christmas time. Meni se vi zdite kaj iz eni iz Mission Impossible, totalno. Tako da, hvala lepa, to je bila lepa budnica, no. Hvala tebi. Hvala za obisk, Ni za kaj, vse dobro naprej, tudi tebi. pa ne strašiti ljudi. Radio 1 in najdaljši Denis Avdić Show vseh časov. 28 ur dobrodelnosti z DM.